Kwanza kwethu udaba obuhlungu ngondodakazi lo umbona isithombeni sakho ogama lakhe uMphile wakwaSithole oneminyaka emibili waseLimpopo owalahleka mhla ka-2 Meyi 2026 okusho ukuthi namhlanje kuba kumhla ka-17 seziwu-15 iy'nsuku selokhu alahleka. UMphile walahleka ngesikhathi eleleke nogogo wakhe embhedeni owodwa. Uthi-ke ugogo uma ngabe echaza uthi waphaphama-ke ngabo-2 ey'ntatha ethi-ke ufuna ukuthi amchamise esigigini sakhe. Mayethi uyabheka-ke ingane ayisekho eduze kwakhe. Uma ngabe-ke ethi uyoqalaza-ke ewindini ubheka endlini uyaqhubeka nokuyibheka ufica-ke iwindi livuliwe okusho ukuthi kukhona umuntu-ke ongenile noma kukhona umuntu ovule iwindi. Ngaso-ke leso sikhathi uthi-ke wabeke esebikela umphakathi ukuthi kucela ukuthi asizwe uselahlekelwe-ke ingane. Nangempela umphakathi wayicinga ingane ngaso leso sikhathi kodwa-ke lutho ukuyithola. Ividiyo-ke yakhona echaza umama ngizoyidlala nje uyizweleke ngowakho. Namanjalo-ke namuhla nje kuba kuyilisonto 17 Meyi 2026 amaphoyisa asevalele yena ugogo kanye-ke nomkhulu wakhe uMphile ngecala lokunganaki noma-ke libizwa ngokuthi i-child negligence. Abavalele-ke namhlanje bayoze-ke bavele phambi kwenkantolo mhla ka-18 Meyi kuyo le nyanga. Ngempela-ke okwehlelela ingane ukuthi ngempela ingane encane kangaka neminyaka emibili sesingavuka nje ekuseni kuthiwa-ke isidukile ayisaziwa nokuthi ishonephi. Endlini nje kuvulwe iwindi ayikho neyodwa into ethathiwe kuthathwe nje ingane kuphela. Abantu abaningi-ke bashaya amakhala ngencazelo kagogo. Cela ukuthi simlalele bese sihlangana ama-comments ungitshela ukuthi wena ucabangani. Ungakhohlwa ukusubscribe nokulike. Ke robetse le ngwana ka bonene, ke robetse le yena, ke robetse le yena ya be le re nka bo ma3 o'clock ya masa ke montšhišitše metse ka hara paketana hae ya go tshwela mare ka ntlong. Bjale ka morago wa mowe ya be re a robala e rile ka masa ka bo 2:06 ya be le re ke hwetša gore ngwana a hoka mo ntlong ke hadima. Ya be le re lebelela fase re lebelela mo fase re ka gore ngwana o na le o phura mongwe a ka be a wetše fase. Ya be le re ke re ke lebelela mo lefestere hartenetše ya ke moya hetse ya ke moya ya ba re lefastere le buleile open. Ya ba re ke humana mabu modimo a lefestere gape ngwana a gona ngwana ba mo tšere. Be le re ke tšwela ka montle ke bitša baišane gore ba tlo mpontšha gore o diragalang ke tlhaba sepata go mo mpha ka tutswela a ra kwa sepe ka moka lapeng le ka moka lona le mogalabe ka a sa go selo. Yena Mphile ha robala le wena wa o tshwara o robala jwale ka ngwana anyhow a za ka motloetša gore a ntshware e sale ke bele go a seng ke re bone ntwa o tshwana le yona ke la mathomo ka mosong ke bona ebile ka tlhakatlhakana gore ka se kwešiše gore na ka hodiša ngwana ka re o hodiša ngwana ba boa ba ntšeela ngwana mola e le re yena ngwana o la ko monyane o na le bokamoso ba e tshwantše ba bodie bona e le gore ba paletše ke bokamoso ba bona ba se ka šitiša bana bokamoso ba bona. Hei ntshwere kgawate papa e ntshwere botlhoko nna e be le kgopelwa ka be ke kgopela gore motho wa motšere empe re mašiwe re robetše a mpe a mmušitše ka mogae ka mokgwa wa motšereng ka gona. Maphodisa bona ba rile batla monna ba fihlile ba mpušiša dipotšišo ke ba boletše le bona ya bo gore ba ra monna ba ra wa rena re tlile re nyaka ngwana e rile le nna ka re nka hodiša ngwana ka ba ka modia ka na mogona ka gore ke mo hodišitše nka se rekiše ngwana le bona ba gare ba nyaka. Mphile be le ngwana e le goreng ke motho wa o ikopelela ko re tša ko kretšhe le ko kretšheng ba mo tseba be le motho wa o jore le ke na le ena pele re robala tshwantse re opele a ba re monna re mma a re opele namile a thoma koša ke motheletše ename ke molatele re opele le o bala tše di ABCD ngeng yena be šetšentše ya ditsebele le gore be se tšhoa be le 3 years nna se ke se kgopelang papa a ba buše ngwana ba tlile re tloša botlhoko nna re sa ba kweše botlhoko a re ba tshwenye ka selo le rena ba se ka re tshwenya ka selo se re nang le sona gobane ngwana o la ke tsebetse dibotse tše ba tlo ntirela tšona. Ke motho o le gore ke iketla le batho mo ke fetlang ngwana ke iketla le batho ka ba le setseo a ke tsebo ra mo mothong ke re nqa mara motho o ntiela dinqa yole ba kgopiša pelo ya ka e botlhoko kudu a re rapele the whole in South Africa ke la mathomo re bona motlholo mo buale
wa o emaimiša batho e sale ke betlwa ebile ke na le 52 years now senke ke bonolo tša o tshwana le jona a ke tsere ke motlholo wa mohuta mang ke satana wa mohuta mang